ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки идомаи мавзӯи аз воқеаҳои хунини ҷанги шаҳрвандӣ то расидан ба ваҳдати миллиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. мо дар барномаи пештар масъалаҳои сабабу омилҳои сарзадани ҷанги шаҳрвандӣ, вазъи сиёсии Тоҷикистон дар оғози солҳои соҳиби истиқлолӣ, саҳми иҷлосияи тақдирсози миллат дар роҳи расидан ба ваҳдати миллӣ ва раванди музокирот байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва гурӯҳи мухолифин мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода будем ва дар барномаи навбатии сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа масъалаи ба имзо расидани созишномаи истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ, фаъолияти комиссияи оштии миллӣ ва вазъи сиёсии Тоҷикистон баъд аз солҳои расидан ба ваҳдати миллиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳем. то оғози масъалаҳои баррасишаванда аввалан мехостем аз устод вобаста ба масъалаҳое ки дар барномаҳои қаблии мо мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтанд андешашонро шунида бошем. Маромад устод. бале, чӣ тавре ки шумо инҷо қайд кардед, суҳбати имрӯзаи мо идомаи мантиқии ҳамон намоишҳои пештара ки мо дар бораи сабабҳо, омилҳои сарзадани ҷанги шаҳрвандӣ ва баргузории иҷлоси 16-уми тақдирсоз ва раванди гуфтушуниди байни тоҷикон ва ниҳоят расидан ба сулҳу оштӣ суҳбат карда будем. Агар мо мазмуну мундариҷа ва муҳтавои ҳамин суҳбатҳои гузаштаро як бор дигар барои тамошобинон ба таври мухтасар агар такрор кунем, ёдрас намоем, албатта ҷанги шаҳрвандӣ барои таърихи Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар оғози ҳамин солҳои аввали истиқлолият барои миллати мо як имтиҳони ҷиддӣ буд ва албатта мо омилҳо, сабабҳояшро ҳамаша гуфтем, инҷо ҳоҷат ба такрор нест, лекин дар сарнавишти мо ҳамин чиз будааст ва ин барои мо хушбахтона мо аз ин имтиҳони таърих бо сарбаландӣ гузаштем ва чӣ тавре ки мо дар гузашта суҳбати гузашта таъкид карда будем, аввалин иқдоми сулҳу оштӣ ки заминаи минбаъдаи гуфтушунидҳо шуданд ва ҳамин хишти нахустини сулҳу ваҳдат дар иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ гузошта шуд ва агар мо бузургтарин натиҷа ва дастоварди ҳамин иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ва барои чӣ сарнавиштдоз мегӯем, агар инро мо шарҳ диҳем, бузургтарин натиҷа ва дастоварди иҷлосии 16-ум ин ҳамин интихоби Имомалӣ Раҳмон ба мақоми раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва як хизмати бузурги вакилони иҷлосии 16-ум шӯрои олӣ дар ҳамин буд ки онҳо дар интихоби роҳбари давлат хато накарданд ва маҳз ба ҳамин вазифа дар ҳамон як давраи хеле муташанниш Имомалӣ Раҳмонро ба ҳамин мақом сазовор донистанд ва бо аксарияти овозҳо Имомалӣ Раҳмон 19 ноябри соли 1992 раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд ва албатта он вақт Имомалӣ Раҳмон як сиёсатмадори хеле ҷавон дар синни 40 солагӣ буданд, лекин Имомалӣ Раҳмон бо як дилу нияти пок барои ба ватан хизмат кардан, барои ба миллат хизмат кардан ва барои аз ҳамин вартаи ҳалокат раҳонидани Тоҷикистон ба саҳнаи сиёсат омаданд. Ин яке аз дастовардҳои хеле бузурги иҷлосии 16 аст ки инро мо бояд донем ва албатта расидан ба сулҳу оштӣ, чӣ тавр ки мо гуфтем, гуфтушунидҳо, раванди гуфтушунидҳо хеле тӯлонӣ буданд, қариб 40 моҳ давом карданд. Аз 5 апрели соли 1994 шурӯъ шуд ва то 27 июни соли 1997 уман 8
گفت و شنیدی چی و در نهم اون گفت و شنید که در مسکو برگزار شد همین با سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسیدن همین حجت به آخر. اگر ما تمامی همین دوره های گفت و شنید روزهای آن را شماریم، البته تاریخ با دلیل ها با سند ها سر و کار دارد، تمامی همین 40 ماهی که گفت و شنید ها البته با تنفس ماه های گوناگون سال های گوناگون در جاهای گوناگون عموما گفت و شنید بین تاجیکان 216 روز دوام کرده. من درباره عامل های همین جنگ شهروندی عبدالمجید داستیف در یکی از نوشته های خودشون خیلی کوتاه موجز میگن که وقتی که سخن درباره سبب های جنگ شهروندی می رود، ما باید اقرار شویم که برای همین جنگ شهروندی هم حکومتداران همون زمان، هم حکومت خواهان و هم بی‌طرفان که یک نوع تماشابینان که برایشان خودکشی، دورشوی منطقه ها، عموما خطری پاره شدن تاجیکستان برای آنها بی‌فرق بود، گناهکاریم. استاد تشکر زیاد و در حقیقتا هم درست و خیلی سری وقتی اشاره شد که همین سهم پیشوای ملت و برد ملت تاجیک هم همین بود که به سر قدرت آمدن امام علی رحمان در همان وقت به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و توانستند همین در روند مذاکرات ها که بالا هم استاد اشاره کردن و در برنامه های قبلی هم ما اشاره کرده بودیم که چگونه از خود گذشتن ها، چگونه جانبازی ها و چگونه حتی راضی بود که این نفر، این ابرمرد سیاست، فرزند ملت در این راه جان خود را از دست بدهد و امروز پوشیده نیست. وقتی که ما میبینیم قسمتی زیاد میخواهند صاحب وظیفه باشند، قسمتی زیاد میخواهد که امروز در این و یا آن وظیفه کار و فعالیت کند، خود امام علی رحمان میگویند که بسیار نفران را دعوت میکردیم که وظیفه وزیری را به عهده او گذاریم، پرتافته میرفتند. ما عنواندار و وظیفه‌دارا را در پایتخت جمع کرده نمیتوانستیم، همه از اینجا میرفتند وظیفه خود را میسپاریدند و امروز همین وحدت است و البته زحمت خلق تاجیک و جانبداری از سیاست راهبریت دولت کردن آنها بود که ما به این روزها رسیدیم. و از استاد میخواستیم در اینجا پرسیده باشیم تا همون روندی به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در شهر مسکو پایتخت فدراسیون روسیه رو شنیده باشیم. روان تشکر. البته همه ساله در کشور عزیزمان ما یکچند جشن‌های مهمی دولتی ملی رو البته تجلیل میکنیم و همه ساله ماه ایون یعنی 27 ایون ما یکی از جشن‌های مهم دولتی یعنی به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی را با یک شکوه و شهامت البته تجلیل میکنیم و این سال 28 سال میشود که محض این سازشنامه مذکور البته به امضا رسید و جمهوری ما به همین گونه یک دستاوردهای مهم دولتی و از جهت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی البته رشد کرده شده است. چون که استاد اشاره نمودند، البته به دست آمدن استقلال دولتی که البته محترم امام علی رحمان برابری به وظیفه رئیس شورای عالی انتخاب شدن، تمام کوشش و زحمت خود را برای نایل گردیدن، برای رسیدن به صلح و ثبات البته روانه ساختند. البته آسان نشد و از همون 5 اپریل که نخستین گفت و شنیدی که در مسکو آغاز شد، من بعد همین روند در دیگر دولت‌های همسایه نیز البته ادامه کرد و آخرین واخوری هم محض در مسکو در فدراسیون روسیه البته به عمل آمد و در نتیجه به عمل آمدن گفت و شنید مذکور با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 27 ایون سال 1997 جمهوری تاجیکستان به صلح و ثبات البته نائل گردید. باید قید کرد که وابسته به جریان رفت گفت و شنید دایر به کوشش و زحمت های حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری محترم امام علی رحمان تا امروز یکچند مورخان و محققان در اثرهای علاهیده خود، در مقاله های خود، مقاله های علمی عمومی البته حادثه مذکور و مسئله مذکور البته رشته تحقیق کشیدند و در نتیجه البته خواندن همون مقاله ها و اثرها امروز
خصوصا نسل جوان البته آگاه می شود که چقدر همین امروزه صلح و آرامی، تینجو و آرامی که در جمهوری ما پایدار است، چقدر تلاش ها رفته است، چقدر جان خود را البته قربان کردند، چقدر کوشش ها البته رفته است، خودشون البته آگاه می شوند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقت ببینید امروز اگر ما میبینیم در کشورهای جنگ زده که بین گروه ها جنگ میشه، چون این سازشنامه ها بین گروه ها امضا کرده میشه، حتی یراق سپاری و دیگر، لیکن متاسفانه ان همون نزاعی که بین همون کشورها سالهای سال ادامه دارد، بازم ادامه مییابد. و استاد اندیشه شما وابسته به اونه که ان همین سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی وقتی که امضا گردید و در حقیقت توانست که انما هدف خودش را به انجام رسانیده باشد و ما همین جنگ خانمانسوزی برادرکش را در حقیقت توانستیم که خاموش کرده باشیم. اندیشه شما واسه به مسئله بالا ذکر و چی بود دست آوردیم و چی سبب شد که خوشبختانه ما توانستیم که همین هدف ها و بندهایی که در سازشنامه قید کرده شده بود پر عملی گردند. مرحمت استاد. وقتی که سخن درباره رسیدن به صلح و آشتی و وحدت ملی می رود، ما باید چند جنبه های نظریوی، تاریخی و فرهنگی آن را باید شرح دیم. باید گفت که اگر ما به روندی همین گفت و شنیدی بین تاجیکان و به دست آوردن صلح در تاجیکستان، صلح سراسری نظر اندازیم، من البته این روند مرحله به مرحله با دشواری ها به دست آمد. در همین روند ما دو پدیده را یا دو عامل را مشاهده کرده میتونیم. یکم پیش از همه همین اساس ناکنی نظریوی امکانیت حل مصالحت آمیزی همین گوییم جنگ شهروندی در تاجیکستان، یعنی در تفکر دولتداری همین نوی تاجیکان، در تفکر من سیاست مدارانی همین دوره همین نظریه امکانیت حل مصالحت آمیز پخته رسید. و البته این همین نظریه، همین تفکر زمینی تاریخی خود را دارد که این را من شرح میدم. دویم عامل همین راهی تطبیق عملی همین تفکری و نظریوی راهی مصالحت آمیز، یعنی راهی گفت و شنید. چون که یک گفته خیلی خوب است که صلح خواهی برای صلح مبارزه بر، یعنی کسی که جانبدار صلح هست باید برای صلح مبارزه بردنش دارد. و همین حکومت همون دوره تاجیکستان همین چیز برای گوییم روند من بعده گفت و شنیدها رسیدن به صلح همین عامل ها البته تاثیر رسانند. و باید گفت که صلح و آشتی ما این زاده تفکر ملی ما، چون که وقتی سخن درباره وحدت میگویم، این وحدت همچون یک پدیده اجتماعی است. این یک جزئی مهم، جزئی ترکیبی فرهنگ، تاریخ، عرف و عادت و ملت ما است که من در روند تاریخ بارها در لحظه های دشوار تاریخ همین لحظه ها اثبات کرده است که مردم ما دائم از همین سرچشمه فرهنگ و تاریخ خود گوییم تجربه میگیرد. و همین صلح و وحدت ما هم پیش از همه این نتیجه تفکر ما، تفکر ملی ما که در تاریخ و ادبیات و گوییم سنت ما، در فلسفه ما، در مذهب ما همین چیز است. بنابراین همین چیز باز گوییم نقش مهمی خود را بازید. و ببینید که اگر ما تاریخ دوران سامانیان را به نظر گیریم، یکی از عامل‌های تشکلیابی دولت سامانیان خلقیت تاجیک همچون یک خلقیت تام و متحد شدن آن در قلمرو یک دولت همین وحدت فرهنگی بود، وحدت زبانی بود. و همین چیز که از بس که زمینش است در تاریخ و فرهنگ ما همین نقش خیلی البته مهم بازید. وقتی که ما با سازشنامه استقرار صلح به امضا رسید، اینجا من محمد جان شریف این را گفتم که در مسکو، و البته برای در عمل تطبیق کردن آن من
чору тадбирҳои бояд зарури мушаххас андешида ва аз қадамҳои аввал ҳукумати Тоҷикистон ана ҳамун тадбирҳо, ҳамун бандҳое ки мо гуфтем ин созишнома аз 7 ҳуҷҷати муҳим иборат буд, барои дар амал татбиқ кардани он шурӯъ кард ва бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони собиқ мухолифини тоҷик ба ҳайати ҳукумат гӯем ворид карда шуданд, ҷузу томҳои дастаҳои мусаллаҳ ба қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ворид карда шуданд ва аз ҷумла бо фармони президент як саҳмияи 30%, яъне 30% вазифаҳои баланд аз боло то ба поин ба намояндагони гӯем оппозитсияи тоҷик ё мухолифин дода шуд. Аз ҷумла 49 нафар дар маҷмӯъ, аз ин 49 нафар 15 ҷой дар сатҳи олии ҳукумат, аз ҷумла муовини аввали сарвазир, 13 вазирон ва раисони кумитаҳою ширкатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби ҳамин мухолифин, собиқ мухолифин таъин шуданд. Инчунин 15 ҷой дар сатҳи ҳукуматҳои маҳаллӣ, яъне раисони шаҳру ноҳияҳои гуногун аз ҳисоби гӯем мухолифин таъин карда шуданд ва 19 ҷой боз ҳамчун муовинони вазирон, кумитаҳо аз ҷониби гӯем ҳамин ҳукумат таъин карда шуданд. Ин боварии эътимоди ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифин. Агар мо ба таърих умуман барои чӣ мо мегӯем ки сулҳофарини сулҳи тоҷикон назир надорад. Таҷрибаи моро бояд омӯзанд сиёсатмадорон, таҳлилгарон, дигарон, чунки таърих медонад ки баъзан ҳукуматҳо вақте ки масалан ҷанги дохилӣ мешавад, на ҳар як ҳукумат бо мухолифини худ созишнома мекунад. Одатан мухолифинро маҳв мекунад, ба зону мешинонад ё ба таслим шудан маҷбур мекунад. Лекин ҳукумати мо ба онҳо вазифа доданд. Яъне ин аз ҳамон тафаккури созанда, аз ҳамон сиёсати пешгирифтаи Имомалӣ Раҳмон ҳамчун сарвари давлат ин далел аст ва ин бурди миллати мо, бурди Тоҷикистони соҳиб истиқлол гардид. Ташаккури зиёд устод, саломат бошед. Ва дар ҳақиқатан агар мо ба таърихи ин миллат нигоҳ кунем, дар баробари хиёнатҳои дохилӣ ки сабаби аз байн рафтани давлати миллии тоҷикон Сомониён шуда буд ва дар баробари ташкили ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон ки дар баробари қаҳрамонӣ ва ҷонисории фарзандони миллат мутаассифона баъзе аз нафароне ки ҳамон вақт соҳиб вазифа буданд ду даст ба хиёнат заданд ки он ҳам дар саҳифаҳои таърих навишта шуд ва мутаассифона ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ, ҷанги албатта таҳмилии хонумонсӯзи бародаркуш ки боло ҳам устод ишора карданд ки дар тақдири ин миллат будааст ва дар таърихи мо мутаассифона навишта шуд ва хушбахтона ки мо ба анаҳмин рӯзҳо расидем ва барои расидан ва барои иҷрои анамун созишномаи истиқроли сулҳ ва ризояти миллӣ фаъолияти комиссияи оштии миллиро низ ҷо таъкид кардан ба маврид аст ва аз устод коршиноси барнома хоҳиш мекардем ки андешаи худашонро вобаста ба фаъолияти комиссияи оштии миллӣ баён дошта бошанд. Марҳамат. вақте ки 27 июн чуноне ки ишора намудем, созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ баста шуд. он гӯем масъалаҳое ки буданд, он гӯем чиҳое ки дар бар мегирифт, риоя кардани он яке аз масъалаҳои муҳим буд ва бо ҳамин мақсад бо имзои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 июли соли 1997 комиссияи оштии миллӣ таъсис ёфт ки ҳайати он аз 26 нафар иборат буданд. Яъне 13 нафар аз тарафи ҳукумати аз ҷониби ҳукумати конститутсионӣ, 13 нафар аз ҷониби мухолифин баробарӣ. Ва дар комиссияи оштии миллӣ инчунин боз зеркомиссия вуҷуд доштанд. 4 зеркомиссия алоҳида мавҷуд буд. Якумин зеркомиссия якумин доир ба масъалаҳои сиёсӣ, яъне барои ҳал кардани масъалаҳои сиёсӣ. Дуюм масъала доир ба масъалаҳои ҳуқуқӣ. сеюм доир ба масъалаҳои ҳарбӣ ва чорум доир ба масъалаҳои гурезаҳо ки албатта мо медонем ки дар натиҷаи ба амал омадани ҷанги шаҳрвандӣ зиёда аз 1 миллион нафар аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба давлатҳои ҳамсоя, хусусан Афғонистон албатта ё давлатҳои хориҷа албатта гуреза шуданд ва
با مقصد یعنی برگرداندن همین گریزه ها، چون که پیشوای ملت برابری گویم به سری قدرت آمدن قید میکردن که من یک کاری اساسی که البته انجام میدم این تمامی گریزه هایی که از وطنم البته رفتن من برمیگردونم. و از این سبب چهارم زیرکمیسیه دایر به مسئله گریزه ها بود و وقتی که مسئله هایی که در ذمه کمیسیه آشتی ملی بود رعایت گردیدن اجرا شدند، از سال 2000 بعد از دعوت پارلمانتی کسبی در تاجیکستان و تا با گویم معتدل گردیدن وضعیت سیاسی در تاجیکستان، رعایت گردیدن بندهای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، فعالیت کمیسیه مذکور البته قطع گردید. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در برنامه‌های قبلی هم استاد اینجا تاکید کردیم که راه رسیدن به وحدت ملی یک راهی بسیار وزنین بود با مقصد اجرای نقشه‌های رذیلانه دشمنان ملت. 150,000 تاجیک خودمان را خودمان کشتیم. از این 60,000 اگر خطا نکنم زنها و بیوه و بیچاره ماندن، کودکان زیاد یتیم ماندن. خیلی که بالا هم اشاره گردید 1 میلیون شهروند جمهوری تاجیکستان خانه و دری خود را، خاک و سرزمین خود را پرتافته و به دیگر کشورها رفتند. حتی در فیلم های حجتی میبینیم که گهواره کودک خردسال را در پشتش بسته دریای 5 عمر گذشته میرود خاک افغانستان. و همان سخنهای طلایی راهبر دولت هنگام صحبت با گریزگان که ما اگر یک برده نان داشته باشیم میرویم در همانجا یک جای تقسیم کرده در خانه خودمان میخوریم و من هیچ وقت راضی نیستم که پگاه یک کس در اینجا گذرد و گوید که این مزاری گریزگانی ملت تاجیک، مردم تاجیک است. و استاد میخواستیم اندیشه شما را وابسته به حفظ همین وحدت و امروز که البته در وضع حساس جهانی معاصر دشمنان ما دست از کار نبرداشتند و البته نقشه های را برای خلالدار کردن این وحدت و صلح و ثبات دارند و البته ما چندین تهدیدها را دیده پسی سر هم کردیم. و استاد در آخر برای حمایه همین وحدت چی کارها را امروز ما باید به انجام برسانیم؟ وقتی که ما امروز من درباره اهمیت همین حجت سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی سخن راندیم، ما باید درباره ارزش و اهمیت آن از سخنان پیشوای ملت یک چیز را من گفتنی هستم که در یکی از پیام های نوبتی خودشان دقیق تر 20 اپریل سال 2012 در پیام نوبتی خود پیشوای ملت چنین بها دادند که سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی مردمی با امر تاریخ پریشان گشته ما را به هم آورد، وحدت سراسری خلق تاجیکستان را تأمین نمود و برای رشد منبعد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت صاحب استقلال ما زمینه با اعتماد را فراهم آورد. و امروز که ما در آستانه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و تمامی همین دستاوردهای تاجیکستان امروزه، آبروی و نفوذ، یک مقام شایسته تاجیکستان در سطح بین الخلقی، همه این نتیجه مهنت شبانه روزه پیشوای ملت با سروری پیشوای ملت مردمی زحمتکش تاجیکستان است که همین دستاوردها امروز برای همه معلوم است. از این را نادیده گرفتن تنها شخصی گوییم از حقیقت دور این را نادیده میگیرد. بنابراین ما باید به قدری در هر یک سخنرانی پیشوای ملت و جوانان و زیاییان و من تمام قشرهای مملکت در پیام های پیشوای ملت در ملاقات های آن کس همیشه پرزیدنت مملکت یک چیز را تاکید میکنه که ما باید به قدر و ارزشی ان همین وحدت برسیم. آن صلح و آرامی که با خیلی دشواری با قربانی های زیاد به دست آمد ما آن را همچون گهواره چشم احتیاط کنیم. امروز در وضعی خیلی متشنج دنیای امروزی ما اینقدر واقع رویدادهای امروز سیاره ما را فرا گرفته است که پگاه در این یا این منطقه چه حادثه میشد پیشگویی کردن خیلی دشوار است. لیکن امروز خوشبختانه
тоҷикистони мо ба шарофати ана ҳамин сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат як гӯшаи обод, ором, босупот аст ки мо бояд ба насли имрӯза, ба ҷавонон, ба тамоми мардум мо бояд ана ҳамин чизро фаҳмонем ки ба қадри ана ҳамин ватани обод расем, ана ҳамин ваҳдату якпорчагӣ, сулҳу оромии тоҷикистонро умуман муҳофизат кунем. дастовардҳои истиқлолиятро ба даст овардан душвор аст, лекин дастовардҳои онро ҳифз карда тавонистан ин кори хеле гӯем душвортар аст. имрӯз ҳам мутаассифона баъзе ҳамун душманони ҳукумати тоҷикистон, душманони миллати мо аз ғоиб дар хориҷ истода бо дастуру супоришҳои хоҷагони худ ҷониби ҳукумати тоҷикистон, ҷониби миллати мо сангандозӣ мекунанд. ҳар гуна маломатҳо, бӯҳтонҳои беасос. баъзан ман ҳамчун муаррих, ҳамчун устоди донишгоҳ дар ҳайрат мемонам вақте ки ана ҳамин шабакаҳоро тамошо мекунед, суханронии ҳамонҳо масалан кабирӣ. ман дар ҳайрат мемонам ки оё чашми онҳо нобино ҳаст ки ҳамин ягон сухане дар бораи ватани худашон тоҷикистон як сухани неке намегӯянд. бисмиллои онҳо тӯҳмат ба ҳукумати тоҷикистон, ба миллати мо ҳама чизро сиёҳ кардан. оё ҳамин дастовардҳоя оё онҳо намебинанд? барои онҳо сулҳу оромӣ дар тоҷикистон, дар ватани онҳо оё ин чизи ягон зарраи арзиш надорад? ва ин ҳамин он бори дигар сурат ва сирати онҳоро ифшо месозад ки манфиатҳои шахсӣ, манфиатҳои гурӯҳӣ, манфиатҳои ҳизбӣ онҳо аз манфиатҳои миллат, давлати мо болотар меистад. онҳо ягон агар ҷонибдори ободии тоҷикистон бошанд, онҳо бояд ин гуна рафтор накунанд. ва бинобар ин мо бояд ба ҳамин гуна душманони миллат қотеона бояд ҷавоб диҳем, қотеона зарба занем ва муттаҳидӣ, ваҳдат, умуман сиёсати пешгирифтаи ҳукумати тоҷикистон, президенти имрӯзаи тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамаҷониба дастгирӣ кунем ки ин омили асосии пойдории истиқлолият, пойдории сулҳу ваҳдат ва пешрафти тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. тамошобинони азиз, вақти ҷудо шуда ба барномаи сиёсии таҳлилӣ, амният ва ҷомеа ба анҷом мерасад. бо истифода аз фурсати муносиб барои иштирок ва суханронӣ ба коршиносони имрӯзаи барномаи сиёсии таҳлилӣ, амният ва ҷомеа изҳори сипосмандӣ баён мекунем. ин буд барномаи навбатии сиёсии таҳлилӣ, амният ва ҷомеа. то барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.